NEC atum pen boithat langso hamren khanduli atwar kaslama dima long nang ko humri West Karbi Anglong Noga Hoy Konespur LP School along Nike Performance Summer Camp Kibi West Karbi Anglong alo towar kasalam amen pen thang alo avepin pen sangti halong purlong babuteron Kardom ada berta longpen ni liberta thanbang sami Monica Milikpi nom bertang tonpen arjitha Wathat langso hamren khanduli NEC atowar selam bomlo setami penang adim ke kasilam kang lapen kasilam tang adim liputa selam dedet hino dedet lapusonalam penangan ke klangdo lasipini lahai adim along ahok alam kachini jiaphan Manoj Kumar Saikya executive engineer PWD NEC road Kampur penadima klong along Kahumri Padoda Alangli pen ajok pinangan towar dolong kasalama de malong humri dam si mesen pen kiklem pamejiapan kithan kimum padupon jakong ni pai sia ni pen kiklem tuji an ke contractor atumapan kitoy vek ateng si pasalam vek jiapan engineer pen pirang ke atum angno ning jepon ang pada contractor pen amata apora teng pen kapatang pon jiapan si boripon bomlo pusi pirang ke atum angno lam thek jai padu hamren rong sopi pen kat news pirang ke hondor kro nang kilo birda দলখনটো আমাৰ 2011তে আমাৰ টেণ্ডাৰ হৈছিলে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাৰ মাজে কেইবাবাৰো কামটো কেঞ্চেল হৈছে কেঞ্চেল হোৱাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ এহেতক স্বৰাজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অকলিত এহেতক দিছে তেওঁ ক্ষিপ্ৰ গতিৰে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে যদিও কিছুমান বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে যেনে ধৰি লওক তেওঁ চিকিউৰিটি দিবলগীয়া হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান সমস্যা হৈছে যিবোৰ তেখেতসকলে কেতিয়াবা কিছু কথা আমাক কৈও নকৈও তাৰ মাজতে কাম কৰি আছে মই ভাবিছোঁ এতিয়া দেশত বিজয় সম্পূৰ্ণ গতিত চলি আছে পূৰ্ণ গতিত মই আশা ৰাখিছোঁ তেওঁ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ কামটো কৰি শেষ কৰিব পাৰিব এইটো মই আশা কৰিছোঁ আৰু মই তেওঁক সদায় প্ৰেছাৰ দি আছোঁ যে কামটো কৰক তেওঁ মোকো কঅপাৰেশ্যন কৰিছে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মাজত আমি দুজন আহিও যাওঁ ময়ো বহুতবাৰ আহোঁ তেওঁ আহিয়ে থাকে গতিকে তেনেকৈ কামটো শেষ হ'ব বুলি এবাৰ আশা ৰাখিছোঁ বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে ইয়াত সেইটো কাৰণে আমাক ইয়াৰ SP ছাৰে আমাক ইয়াত চিকিউৰিটি দিছে যিখিনি আমাৰ ৱাৰ্কাৰ্ছ আছে তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত মানে ভাবুকি পাই আহিছে সেইটো কাৰণে আমাৰ চিকিউৰিটি দিছে আৰু 15টা দিছিলে আমাক এতিয়া অলপ কমাই দিলে তো তেনেকৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ টাইমৰ ভিতৰত আমি কাম কমপ্লিট কৰি ওলাই যাম West Karbi Anglong Nogao Hoy Gonespur LP School along Jakong ECR nipen Nike Performance Summer Camp pado pusibat halang sopenil dom pherangke jasoning hi kat news along birtang pali West Karbi Anglong lapen Nogao Ahoy Gonespur LP School pen Nike Performance School ahem along Summer Camp pado sikachari osomarapan asona asake kithan pangcheng Kothiatuli Education Block Parlula Gonespur Mainasri LP School along Pangrumpet Kachari osomar bangpar isira bang pokep ando Summer Camp insek bihu hiljir lamkan thengpia klim ke ehai hui asaita paduji pusithan bang ake hoy pen pachini হেৰি পাতিবলৈ একাৰণে আমি প্ৰথম দিনা যে ওপেনিং কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰ কবিতা আবৃত্তি নাচ গান নাটক তেনেকুৱা কৰি মানে পাতিছে আজি প্ৰথম দিনা যে আমি আজিলৈকে 1995 চনতে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলোঁ আমি এষ্টাব্লিছ কৰি চৰকাৰে 2013 চনত পাৰিশীকৰণ কৰিলে পাৰিশীকৰণ কৰাৰ পৰা আজিলৈকে মাত্ৰ আমাৰ ৰান্ধনী ঘৰ আৰু টয়লেট দিছে এই টয়লেটৰ বাহিৰে আমি স্কুলৰ অনুদান এতিয়া একো পোৱা নাই এই ভাঙা চিঙা ঘৰতে আমি পঢ়াইছোঁ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ 185 জন বৰ্তমান আছে এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা কোনো গৃহ অনুদান এতিয়া পোৱা নাই আমি বৰ্তমানলৈকে ল'ৰা ছোৱালী আহিবলৈ বহুত দূৰৰ পৰা আহে ল'ৰা ছোৱালী এখনেই বিদ্যালয় আমাৰ এইখিনিত মোৰখনেই গণেশপুৰ মাইনছৰী স্কুলখনেই আমাৰ স্কুল আৰু এই অঞ্চলত স্কুল নাই এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহে 3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ তেনেকুৱা খাল বিল নদী এনেকুৱা পাৰ হৈ আহিব লগা বাৰিষা হ'লে তেওঁলোকে আহিবই নোৱাৰে এনেকুৱা অসুবিধা আমাৰতো কঠিয়াতলি ব্লক পৰে শিক্ষাখণ্ড কঠিয়াতলি আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি ল'ৰা ছোৱালী ধৰ গছ গছনি সংৰক্ষণ তাৰ পিছত কেনেকুৱা পৰিৱেশত আমি থাকিব লাগে সেইটো নাটক কৰিব সিহঁতে তাৰ পিছত আকৌ বিয়া নাম
তাৰপিছত সৰু সুৰা সিহঁতে নৃত্য নাটিকাও কৰিব আৰু আমাৰ এই অঞ্চলত একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চল সেইকাৰণে সজাগতা এখন কৰিছিলোঁ আমি যে আমি ইয়াৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনি কোনো লেট্ৰিন বাথৰুম তেনেকুৱা নাই যাতে বাহিৰত থাকিব নালাগে তাৰ বিষয়ে এখন নাটক আমি কৰিছোঁ চমুকে সজাগতা বুলিকে দিছোঁ আমি কাৰণ এতিয়া মোদী চৰকাৰে দিছে আমাক প্ৰত্যেক ঘৰ এখন টয়লেট কি লেট্ৰিন ৰুম হ'বই লাগে বাহিৰত কোনো পধ্যে পেচাব কৰিব হাগিব নালাগে সেই কথাৰ বিষয়ে আমি অনুষ্ঠানখনো কি কৰিছোঁ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ West Karbi Anglong Meghalaya hoy kapathirji aphan Assam Chief Minister aphan Phasi Kadokabe Racharya Songpen Chingwainang Jipusi ASDC pen kehang pado West Karbi Anglong Meghalaya ahoy along le along Ivedampur chot ke ahoy alam ki pajut ut e Meghalaya anan pen Karbi Anglong along le nang ke pet adim along Karbi Anglong Autonomous Council pen Batai Sidampur chot ke ale klang kle chongsi Council pen Assam Sarkar atum ahoy along le rai kom aphan claim pulote Kachar bosai ahoy along le montam ang bon saji pulote Sarkar akithe atumsi kachingwai apha deng deng nangji West Karbi Anglong japet ahoy alam kapang samji pulote council pen Assam Sarkar chilang king nangji putak kacetak alu along SDC asongja atum ningji Pisia wadat po. Sonowara long pisia wadat po di. ASDC parti long yung si boundary notice do pulote Karbi Anglong ano agor council pen Assam government long pisia la notice ka wadat ka mati ho. If we could get this notice, why not council? Why not Sonowal, Assam government? Itu nggak long loh, lain loh hoy pun. It has exposed that Meghalaya government has systematically and officially encroached Karbi Anglong. Ada CM dan MP kita masih Karbi Anglong masih damnong nedet loh. It was obstructed by Meghalaya police pulute. How is that? PC Assam police tim dujoy. What is Chief Minister doing? Meghalaya police tumpang se bang Chief Minister instructed you obstruct people from Karbi Anglong from moving around in Karbi Anglong pulote. Why don't Assam Chief Minister? Alang log the police dulu ke? Alang log the magistrate dulu ke? Kali magala. Law and order ke Chief Minister long se dulu mati. Lasin itu tu bang ke cuapra lah itu mesti nang dah pulau je. Karbi Anglong Autonomous Council kan Assam government ke weak pick up possible nang lang rock lo. And this has exposed. This incident has exposed. Non molom so porphan birta moin ton panik sinang Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Bisnutiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021.
outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihena mo opi potor birta along wang thoiglo. Keramtang wasig ni phaisi surini rakhrisir ke arni hamren along inut cherok tokbang phu babu teron penajok Forest Department Hamren Division mate Hamren Central Range kapar luangkang aron rip and harlong ki phurdo puwa joine Hamren Police Station along Nirmal Enterprise lapen Moromi Enterprise atongapan case number 11 2019 under section 379 IPC RW section 21 MMDR Act ateng pen lamhoi kipi padoponlo alangli lamhoi kipi ateng law and order hin pen Qatar libasai pado derapi alangli phan tok jir pen lamboi pithulo lasi Hamren Police Station pen lamboi kipi puthak jakhong ni phai CR ni babuteron pen pherangke maike pha pado ponsi lamboi alam kaning je pon birta pherangke hundor kropen birtang pali. Forest Department Hamren Central Range parlo angkang thangnat alo avipin ta aron re pen sangti harlong ki purdo buchini lorsi lamhoi kipi bonta non ki law and order tum ketar lip asai pedodet apike Nirmal Enterprise pen Moromi Enterprise tum thangnat akichokchi avip ji alam klang putam teron asang hopen hingche lasi lason pulote majok le harlong sangti purji sedame majok aphantak karjunang ji alam amatsi ave ninghangaling purjam ponjam Melo puta alang lipen ningche. Tipi jalan kadu ke vela kipon ke bang ahut thang tanang kilang lo bang avelo la pulo. Avelo. La kedam tangan tamel la forest pen ki pi pi si kam chok bom la he. Asi non ta la si kam chok bom po yo lo yo. Thang dak alam avelo. Teman dak nilipan nili dak final report dak kelong final report kelong mateng lo pahilo illegal mining ke dak central range long ka ave. No kabe nili duma busik nili kamata kami illegal mining abe no tatake tate nang di hin pen ke illegal mining do pusi Hamren Police Station long FIR ki pilo tam te non la so long bangke illegal mining no hop ta bi thudet la puma illegal mining bangke jasemet ke do pusi nili thiam dak lo sitame la police atu law and order atum pen nagi ko tengsi hadake lahai adim long ke mining contract area abipin stame long le pulong environmental impact assessment lo so along le ani so anglong halong do posi puroret morni siba ke rong pan siksak doji environment pan siksak doji tu aron do
la IMDT MMDR ek arona ting bendo stami non ini tum dak sidula long ke area Karbi Anglong Autonomous Council in charge kami la so message pele na je tum dak Hamren division mate dak central range long ke dak illegal mining abe la dak ke ningha aling da pulong apen quarry tanang ne apen mining contract area tanang ne na son si dilitum anikan bang kami ningkan ungkol pentala son sisuli bom la pen non ki banti antame development akan pulo tangte budang parali nilitum non ke raratum development kan kacirap tuki nane sona cumang kanalong le cumang kanalang tu unga halong dokok ustame kada kat pulong la te pudun no ba ko elo ke DFO long pen beta long ting te non lahai cirniu chuko lahai to sampai bang ani hang tu kami cerita ko tapi jong si central range long kami mining contract abe ada posisi mana iklim tu ani hang tu mana iklim na abe pusda thangke take mining hong na halong na purong mukoiram kami luri sarku atim le ada keluar ke UPM jeswai na pulong ngapen ke laku rong cek kami ning haling pulong pulo tela mining contract area ke kania kam tawelo di abe lagi ini lagi kami tak ke forest royalty kapelong ji pu aphan chok hai kami royalty long bek ni pu udam lu tang ten dak final report ke long ta mateng lu tang te dak ke royalty bang ke long sita lagi ke arlo ben si ke long siti biya ben si baso royalty ke long black is black white is white bos ason tang ke ta ka betalo Karbi Anglong pen Nongnam Kachatang Klong Morning Star Football Club ahin pen jakhong ni phai siarni Kechengsi Summer Camp Jaipong Morning Star Academy atumopan seke kipi pona birta pherangke rusomtok bi pen birtang pale Summer Camp ke padopon Kechengsi ani seke kipi pon along coach Bikram Kro ahin pen si thanpon Labangso Academy along under 13 under 15 under 18 pen senior atumopan si coaching pipon lo Cikloi jana parman jakhong ni phai isia ani pen pangcheng pongsi ni phai thom kep ani an se ke padupon po lapen kapatho hin paprang an kile dun jia phan antang atet pen mesen approach ki wan jia phan ta chisik pon bom lu pusi pachini labang so ke chengsi coaching ki pipon along JSA KSYC lapen KAMFC chilang pet pensi ke chengsi ani se ke pipon lo ada birda bangke lapon sing ton poneklo domethak me korwang thu